Mba'éichapa angirekuéra. Mba'etekói che porongo. Pendeutaigo. Mañamina ko'ã tuichaitéa. Ape'ã oñeme'ẽ che teĩ semillita kui el año pasado. Añotỹrei, entonces hi'ái sin abono, cero. Añotỹ ha mba'eichaitépa tuicha. Si es que la ñande yvýi porãiterei oiko Paraguay. Ñañotỹ'a oiko. No hay excusa. No hay excusa he'i japonés. Tavývi ndói a veces ñande vare'a jaikohína che ko'ã ndaikuaáikuri oje'uhague. Nimbora'e oje'úre. Che añotỹ ave michi'i tuicha'íove ta'yrusu'ívecha hi'a péicha. Hi'a kyguasu'íove aipuru como zapallito tronco, zapallito verón oecha. Ape ajapo chui guiso, ensalada, hasta mermelada ajapo chui. Chekueraive ha'umína hetaiteimi hi'a. Así es que peproamína. Ko'a hambe esponja vegetal hi'a ky'i guasu íove ande ajapo chui la salteado con carne, con verdura. No, ya hetereíma angiro. Ya probaminte ana sapy'aíra cosa ñandéko Paraguaype heta veces oumi sequía umi mba'eve ndoikóire ñande kurapepe, ndoikói ñande poroto, ñande mandi'o, abatija, ko'ã iporã ñande animalitokuéra ñamongaru hag̃ua, vaka ryguasu, kure umíva tuicha ñande salva porque pe'ãngo oiko a pesar de la sequía. Heta hi'a. Pero heta mba'e ña aprender ña semimío sapy'ape ñande kokue'ígui. Ha ko'ág̃a katu michĩvéntema la chekokue. Desastre. Hetaiterei che semilla michĩna cheñemitỹha. Mba'éva peje chupe. Nderehépa oikóvai ko'ág̃a. No, hasta más de 30 años más se hago kokue, pero ese espíritu de agricultora no llevo por lo menos se